Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidina atam tepukna pung Allah Ta'ala. Tu syukur mapuji di sisi arjana pung Allah Ta'ala. Tilalanya soy ang kakipamulay nasi bawai kau madecing kaki mabiri jama napakitudang untuk mengkalingai bicara agama. Ia malak dak napuryo pung Allah Ta'ala. Watuna melo ipancaji Nabi Adam. Maka dari malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Ia gaharome lo tapancaji pun ia angkai makasolang okkolinoe nanya si pacolok darah. Pengala Ta'ala podangi malaikat makada melo kak tu pancaji okkolinoe tahu ia mancaji khalifah pengatur tai makadai malaikat ia gaharome lo tapancaji pun tahu pak kasolang nanya si pacolok darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di pagana-gana ang kaki malaikat tapancaji pun si mata masumpai bertasbih di nang katungadurakai ajabanna tak buat tahu pun makero launa ada nama malaikat ajabanna tak ki buat tahu maka solami si pacolok darah mi mamadaina malaikat tapancaji di nang kana madurakai tuli angkai bertasbih. Tapi maka dia pun Allah Ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Engkau wisangiya dia wisangiko. Ia naro nakaji guru taro agar ro akatana pun Allah Ta'ala kada engkau wisangiya tapi dia wisang malaikat ia naro untuk guru tay maka dia ia tu palek kotopo gau decing okkolino dia tu mah kasolang, dia tu si pacolok darah, bahkan si paka masing-masing tahu maka iru pun Allah Ta'ala bangga. Okoyolo na malaikat na bangga kaki maka diiti gari malaikat. Waktu na melu pancaji tahu muasangi makasolang, muasang si pacolok darah, angkat tu yawa si paka masing-masing. Pogau deceng bicari agamaku. Jadi pun Allah Ta'ala bangga. Gangkan na tepu ya satta si baasan na ambota. Na tepu ya satta si baasan na ambota. Mu ambota na tepu tuasan. Yanu anak na yanu. Engketu pugau deceng. Dina kasolang, dina si pacolok darah. Di malaikat bangga. Kung Allah Ta'ala bangga. Koyolona malaikat. Sigilingan na. Ito si kumajai kedo na tawe. Baka to ni makasolam mi tawe. Si pacolok darah mi tawe. Baka tanya bawa darah tongang na pacolok. Amo darah atin na tawe. Na pacolok to. Mak bicara na makarupa na. Mak bicara na makadden na tesadingi. Maka malaikat atau si seakan-akan mapagari lo kupung Allah Ta'ala maka ada itani pun maka ada maka aja tapancaji tahu kita gari
maka solat to ngami. Si pacolok darah to ngami. Si salah-salah to ngami. Jadi itu paling koto pogau anu masalok ko linoy we. Bending tawi po nga ta'ala ilagga ibu kurupanna. Bengit tawi po nga ta'ala ilagga ibu kurupanna. Kali malaikat ita ni, kada bilang aja tak ibu tahu. Ya seakan-akan makiro law daro. Tapi koto pogau deceng justru po nga ta'ala bangga. Ite gari muasang ipakasola melay wakibua angka mato makasing. Niga yanu siba anak na yanu ang ketuh bicara agamaku kumasigi. Sini no masalah malabih ang kadiri. Iyan rawatun na ng kalinga malaikat makaramelo pungalatala pancaji khalifah pancaji pangatro kulino ini. Ang kanasi dito ri pancaji na pungalatala ni kiye dalam riwayat makara angka makara malaikat angka makara jing. Iyan ro melotoi yaka mancaji khalifah. Gangkana no yokolinoy non rewi linoy suju setiap sejengkal tanah non rimana suju. Tapi suju naye de nayala sebagai pakasiwiang apa magai tania perintah na pugau. Jadi mo tu paling suju ko tania perintah. Dito nire ke pakasiwiang. Tapi ia memang suju na niya tori pancajin na pungalatala si dewe suju na tania memang toje karena pakasiwiang tapi aga paling melomi yakka mancaji khalifah kolinoe. Jadi angka paling na cani na suju. Melo yakka mancaji khalifah. Jadi nasapul linoy non resuju Purai menrepe mo ko suruga. Letu suruga jaji Nabi Adam. Wah, mamula nih curiga. Wah, iya nak apa melo na pancaji pungala ta'ala, mancaji khalifah kolinoy. Wah, man rasa bawang harus suju tanya to pala yakka. Iya ko iya tongan nakap pungalatali man rasa bawang nggak suju. Nah, waktu itu nalanti pungalatala Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Tapi dia pernah suruh salai suruga, kumupi suruga monro. Tapi inobatkan nih makada mancaji khalifah matu iya. Oh, angin puluh paga. Iya turi pancajina pungalatala. Malah dak mengimpuru sila dak bawa ki sujud na tanah tidak yakka. Di tengah-tengah kecemburuannya maperintah ni pungala ta'ala fasjudu li adama. Pada sujud mana kok Adam? Fasajadu illa iblis. Maka sujud mana ni sini ndak engke hadir waktu iro jin sujud, malaikat sujud, si dibawat dena sujud. Iyon na italai iblis. Jadi fasajadu illa iblis. Sujud mana nih sesae kecuali iblis. Dena sujud iblis. Macai pungal ta'ala. Iblis salai suruga. Tania suruga onran atau suris suju na dinamelo. Dena nawad dimulai jak suruga. Mananungan no mato ko tak buka neraka onromu. Aja dong rewa pe mako suruga. Dena kan romu ko suruga. On rocai na pungala ta'ala dilaknat iblis. Isuro mak de ko suruga dena wad din rewa pe mang. Jadi iblis oko suruga isuro suju dena melo isuro makde boleh ko suruga isuro suju na dena melo isuro makde ko suruga maga proko kumupi rapang isuro ke suju totia namiki lokoro okero lagi lalu
Ko tia sujud. Nabi Adam, dia pani suruh mak dek ko suruga deh pak. Tapi justru disuruh monro. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, onrono jolok ko suruga si bawa benemu. Onrono jolok ko suruga si bawa benemu. Wa kula minha ragadan haitsu si'tuma. Angkatuan rupa sedianga ko mega malunra andre gang kacaung. Andre pas sediang ni Nabi Adam ko suruga mega na malunra. Itu andre ko lino in malunra ko melomupi na dena. Berarti anu cek de. Ia ko suruga mega malunra. Pede mega yandre pede malunra. Jadi ko suruga pede mega yandre pede manyama umandre. Pede malunra. Gangkan atasi di jenis buah. Yandre ko suruga ia patu paja 40 pitau mandre buah. Napal lele buah sih. Apa mega malunra? Engkau pas tadi engkau Andri gang kacaumu si di bawah watiakko wala taqraba hadhihi sajarah aja lalu muat dapi ko to ajui. Penasaran Nabi Adam. Egannamu wedding cik dibayat yang. Maka de benina maka sila dak kapang. Engkau ni iblis makiri berita. Kalau kolino ya pak ya demparin monro kolino ya demparin polisi suruga kirimani berita ya kumang mas MS Adam musa mompayat ya kumadap ya koto aju itu ya kumadap ya kumuandrei monro ko tatau ko suruga dena melo pungalatala ko monro ko pedate ko mandrei ya ko melo ko monro suruga andrei nakan na pengaruh jadi iblis sima pengaruh tak bali. Iku ang kataw tuli tak balik. Anu madecing ni marommo. Nasa masalah, anu masalah nasang madecing. Anak guru na iblis. Nakil orang ni. Musalay surugan penatiak kumandre. Itu dia kumelo kumunro ko suruga andre. Nakan na panguru na iblis nanre tongang. Benena manre toy. Maka day pungalatali atongang kuidang Adam. Egan na Andrew pasadiang ko makalunra cik di bawah tiako amoyat yang ingon reto salai suruga tanya suruga orang tahu ya yang ina pagaut tu. Jadi dua ni isuro mak de pole ko suruga isuro suju natia isuro mak de ko suruga ya yang ina pagaut toy isuro to mak de ko suruga. Tapi Nabi Adam isuro ba mi mak de to na dilaknat de to. Wad di mo piman Nabi Adam riwa pima ko suruga. Kumagay, nari ko toba ni tarima toba na. Ya pumi iblis onaro, demi to nagaga. Demi to nagalalat riwa pima ko suruga. Ya po Nabi Adam, wad di toba, itarima toba na wad di tap masuruga. Gangkan Nabi Adam, wad tuno kolino, tapok kolino, nasas alena. Suju, masiri cenga mita langi. Man lera-lera way mata nagangkana mancaji salo. Lebih mega pi way mata toba na Nabi Adam daripada way mata toba na anak puna. Way mata toba na anak puna Adam. Tanya way mata manang, apa ya way mata mana mega tutu rupan way mata ke way mata buaya. Ke way mata jajah. Way mata toba na Nabi Adam lebih mega pi na way mata toba na sining na anak puna Adam. Mancaji salo way matan Nabi Adam watero malirang-lirang. Gangkan na napi watu na itarima tobana kadi pungalatai Jibril no kumaka uluna ataku Adam udang kada utarima tobamu kelak kamu akan masuk surga. Yapo iblis onar watun na isuro nono kolino de metona toba. Bahkan min lalu ni tambahan aga na sang iblis puang utarima ni narakon rock betu tapi alenga umur silam pelinoy
Melo ka pakalontok-lontok anak apo na Adam, nang kalau sibang itu matuk ko neraka. Aleng nga umur silam pelinoy. Jadi detu gaga setam mati kolinoy. Digaga setang mate kolinoy. Apa itarima perlawan na setang maka aleng nga umur silam pelino. Detu ganang kakapar yang kalingam karawi yang kasetan nalapotok kormate. Itu gaga. Tapi biasa ki man kalinga ka maka we mi mana sitang. Kego tu ni mana sitang. Ko bosi wala kasoy. Makoi iya ko jaji si di tahu jaji toy setan na siti. Yasan jin korim. Jaji tahu jaji toy setan. Tu jin. Jaji olok-olok jaji toy setan. Tuoy tanat-tanangnya, tuoy setan. Tapi mate na iya tahu wewe, setan na di na mate. Mate olok-olok pura ni jere sapingnya, demo pa na mate setan na. Pura ni tabal lokay, demo pa na mate setan na. Jadi pede macoy lino itu pede mega setan. Pede mega setang. Angka setang matapa tahu. Angka to tahu matapa setang. Utanay kiga malak da bahaya kudwe. Kiga malak da bahaya setang matapa tahu. Yari ga tahu matapa setang. Tahu matapa setang? Atau setang matapa tahu? Tahu matapa setang? Ia ko tahu mata pasetang, buat dimoki salama. Apa napa kita to lari? Ke malampir lari, buat di salama. Tapi ko setan mata patau, ia malah ada bahaya. Si bawa ki manre, si bawa ki minum kopi. Si sana made, weh langit dompetku. Setan ona mata patau ni. Jadi pede mega setan. Apa nilaw nito setannya. Maka aleng nga umur si lampelino melo ka pakalonto-lonto i anak apo na Adam nang kalau sibang laituno ko neraka. Tapi maka dari pungala ta'ala alay umur malampe si lampelino. Pakalonto-lonto anak apo na ada tapi dia mulai malay yung misangingan. Ia mabasay ko pungala ta'ala, di muli mali setan. Ia naro ampay, peko batewe, na yung di manangi sila surat tahe, balibola tahe, pada tarupato supaya sisang pungala ta'ala, aja nalay setang. Obi tahu na sisa pungala ta'ala, obi tahu na mabasa ko pungala ta'ala. Maga tanra-tanra na tahu mabasa ko pungala ta'ala. Ia ko manuk mabasa tu, manuk mabasa, ia lamni warra si karau na payo bi kur. Sinin na manuk mabasa ang kamana makdape kupunan. Makotutu tau mabasa ko pungalatala, tau sisanya ko pungalatala, yo bi mi bawang, ayala sholat, pada loki may masampajang. Hayalal fala, pada lauki may tupakala. Iya tau mabasay ko pungala ta'ala, ang kailaw masigi Iyo biminang ka. Makwaro manu mabasay ro, iyo bimikur ang kamanan ni. Mandra ko pala liman na punana. Chapuin ang reo ko, palaliman na punana, nakatan ni tali na, wahי melongopi, na, aleng nga warra si Baskong. Ipanre si, okay Baskong imanre. Makoto ni ito mabasa ko pungalatala ro. Ilo mo yang idale na. Maka din nabita, nigi kita jagay sampaya berjamana, yurfa'u anhu di kal'ais. Nalagga ipungal ta'ala acipikan atutungal linona. Tau mabasa ko pungal ta'ala, de na masusak ko lino Pade manu mabasa, okay pala liman na punana manre.
Capu ko pala lima na punana, yalang ni baskong, o kui baskong yang mandre. Tapi coba garek manuk malairai. Lai pandre matutu. Tapi maga batena modelnya pandre. Malawar si karau na panampurang. Angka manu si jagur yolo na pemandre. Mak butte yolo. Angka kota kecil batue sila ada kai ikai ibatue ngoromo nala na tumpu batu lu na mate si naunu andre. Angka tepok ko cemak nanre si ba cemak nanre si ba haram nanre ngacarepa ye manu malairai tapi manu mabase okwe pala liman na punana manre okwe baskonge manre makomoy pandre manu mabase ipukatan ni talina ay masoni stop aja na jolo mualengnya pak ko mualengi manre terui nak bani matu tali bermasalah sih mako tutu to mabase ko pungalatala la yukru ka dale no ko pungalatala yo ko masolada ni ayo muali mana ni ila to ampai pak berjamaah de to ka malada sogi tu apa magi yan nang ko pungalatala betul betul tali ya ko megala de dal yaling di sini lo mas sempajang ya jaya ta masalah apa na batasi pengalatala pa ako naliki repa naliki aga-aga mega sibuk ki murus di sini mas sempajang jadi natung ka pengalatala stop aja yo muling aja pajinay iya tau mabasa ko pengalatala iya toroka dalik na ko pengalatala isimpuang dalik na napya torokan ya pun na iro yang purang ni dalik na ro iya ko magala si guru ini ga dalik na sini no masalah malabih ka diri matangan ni na pandre manuk na angke apo na melok mandre manuk kampung we mirola ka mandre manuk kampung ini alinga manuk tacik di togiri maka de nene na dewale ko na lau puji lada manuk ku mabasay okwe pala 5 ku mandre lau 10 ku mandre lau puji lada ye manuk ku dewa le ko na amo malilu ko de to le ko lau puji lada manuk ku ya pala ko pajana ko melo ko mandre manuk kampung karo malairai inaru mulaluro ya kutikang gere ni mako si saru pungalatala no iya to mabasa ko pungalatala angke si tangi alenga umur silang pelino melo ka pakalonto-lonto anak puna adam maka di pungalatala iyo wale ko umur silang pelino pakatultuli anak puna ada tapi sinin na misangenga sinin na mabaseria di mulai malay ini tuat di muala iro malairai maka iya na rompai nasuro ki pungalatala maka da iro ini mabasay akuraga kita calolo toy kasi iro malairai barawading mabasa-basa aja nalay si talata mamuka di mana ko masigi mabasamanan ni maka na lorang ipungalatan maka da iya mabasay uraga to iro malairai apa ni gairo anak tayro manitut tayro balibola tayro sila surah salat tayro nalay si takko di tauraga ini peko batita makuraga naliki pungalatala solusi aga wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ang kalalo ko si di rombongan si di kelompok si puluh ki untuk mukbi teko di cengi si puluh ki aja talo cari di apa kalau terjadi di ki yang kata salah misalnya tau sogi ki miki mukbi tau padi elo mas sempajang dena si kanangang tau sogi ki to bitau padi makri to padi wah dena cocok mas sempajang iya aji apa de gaga ko kasi apo di kasogi muki jadi amoko itu angka mato gagata tapi coba gare atau tak bali tau padi ki talo mo bito sogi to sogi to mas sempajang iko mas sempajang pada bito gajamamu tapi coba gare marombong ki angka tau sogi angka tau padi angka pajaba angka tau sogi lo pada na tau sogi mas sempajang sogi kak dia namu ya sogi mato mas sempajang mato makanya si coco tau padi tau mas sempajang tau padi
Dia cocok mas sempajang tupat di ka agak wanre kalau ka mas sempajang. Nah tupat di moto kayak mas sempajang matoa. Si cocok. Premang. Dia cocok ya lo masih gie premang nga. Nasaba iro prema to mo bi nakar kaya prema kanay ko iti tato ko he. Miga pinay ko mas sempajang matoa. Lawan naman ito mas sempajang. Si cocok pak pada-paday. Angka ustas din na sempajang. Ustas itu lo mau mas sempajang. Tapi dito gak kapang ustas din sempajang. Jadi pada-padana si tongkon na goncipas. Wat ditapu taraboy ko goncipas. Sini no masalah malabing kade. Tapi ko jadi dita marajing. Maka ino nakara kerjasama ki. Di mana pak kampung iko sogi-sogi ko. Ino to sogi mo. Tau pa di ino ro perimang hiro to perimang mo. Anak malolo, iya malolo makunrai itu makunrai para makunrai si dakwai. Nah, sini no masalah malap yang kadere. Iya naro lalang untuk paterui zaman-zaman na nabi tay. Apa maten din naga nabi itu na pancaji pungala taala. Amo dara ya laway mata dito na paturu pungala taala nabi. Na zaman-zaman na nabi ad'u ila Allah yo bi itawi macawi ku pungala taala. Na din naga nabi na pancaji pungala taala. Maka ini na nakka pun ngatala mancaji wakili na nabi pataru zaman-zaman na nabi untuk letu as-so kiamat. Nah, sini no masalah lebih kadang. Jadi pada di mana para kerjasama. Jadi tanya tu bamak kadai ulama ya punna lalang untuk mukbi tahu tania. Tania bawang ustaz tania iya ustaz nari kupura ni na caramang labat ni lisu. Deni sang ustaz tu makada angka bali wala tadi na sampaja deni sang ustaz Deni sang ustaz tu makada angka bali manituta dena sampaja deni sang ustaz de. Ni ka bali misang pada ini misang ni. Makanya pada ini nasuruh pengalat taala tani ustaz simbawa tapi wal takum minkum angka lalo ko iya manang marombongan kerja sama. Untuk mukbi tawe lokko di cing. Yukbi tawe nama basa ko pengalat taala aja nali si taala tamamuka. Sini no masalah malabih kadere. Ialah tu ampai nasurongi nabita. Maka di nabita marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nigi ripallawangat tamita kemungkaran. Ia jaya sangi kemungkaran tu isuroi na ingkar. Isuroi masam pajak de na melo itu ingkar. Ya ko yang iboto na pagaw tanya ingkar itu tanya kemungkaran aga pale fahsya gau masalah pada ini na pagaw Nabi Adam yang mak dape ko to ajue mak dape toi itu boto mapanga dia lau salah gau masalah mi itu tanya ingkar ya sangi ingkar pada na pagaw iblis isuro sujud de melo dia mengingkari perintah Allah ia nak kata Nabi teh nigi ripallawangat tamita kemungkaran tahu isuro sujud na dena melo sujud fal yughayyirhu biyadihi cegah kemungkaran itu dengan tangannya limata aga ya salimata akuraga ki ya ko beneta dena sampajang ingkari beneku maka akuraga tidak sebeli mata peko carana tandui otoki di masam pajang otoki ia rasa dengan tangan dia pernah melo moto lada ki iro dia dengan tangan ia ko anak dia moto tandui dia na moto bahkan kalalo dia matindro demi to na melo maka aga na sanabita muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha bi asrin. Pak guru anakmu mas sempajang umur 7 tahun ya ko 10 tahun demo pernah mas sempajang barasai. Jadi ko anak wedding ibarasa ya ko bene taddu. Dia pernah melok moto alangi wae piki matanna. Angkat makan jak tembak-tembak wae. Semprotan ya ko anak berasa ko nadapi 10 tahun demo pada mas sempajang berasa jadi dua nih beneta dina sempajang ingkar anak tadi na sempajang ingkar berasa wah
Man rasa itu Pak bali bola teh kita tuh di nasempajang. Ibarat satu. Sapa gitu gara-gara. Nah, iya tuh sih ko bali bola teh di nasempajang uragai. Nasi bawa 5 tapi ko carana ganda-gandai. Ya ko ya pernah mas sampajak ko ya lengi lipa. Ya pernah mas sampajak ko lengi golla. Ya pernah mas sampajak ko lengi coto, pandai coto. Jadi rasang aku ragai. Ni guys suruh ye pada di mana nih? Tanya tuh ustaz suruh ya tanya ustaz suruh. Pak ustaz itu pernah bicara, ya laba nih. Jadi di mana nih? Iyo nah he, arombonga ki kerja sama ki mana ki? Kong katita tahu dia nasempajang uragi si bali mata. Fa illam yastati ya kode mulai muragi si bali mamu ana melu ibaba maka lu ni camban idi men sana baba baine melu misalaiki lai puji apa bali bola puran yang lihat coto di mu pernah melu fabilisanihi cegah jangan sampai tidak sholat dengan cara lisan kita, lisannya lilana pada padanna padanna naro tau sugi di nasempajang siapa itu sugi pas sempajangnya berat nobi peremang siapa peremang pas sempajang pangkat itu peremang pas sempajang iya naro suruh mobi peremang tau pedi suruh ia biasa pabilisani dengan lisannya makunrai pada tuh makunrai kamu jadi taklim obi kasih beniku pengajian ibarat masam pajat tuh tapi kamu jadi taklim ya lihat tuh patu saragang sini no masalah lebih kadek jadi pakuraga nasi bawai dengan lisannya fa illam yastati fa biqalbihi ya kodemu panamelo purani icampak-campak bainewe demo panami moto mas sempajang ilak dai yapi we demo panami mas sempajang melo mi nasalai lai puji apa tahap ketiga wabi qalbihi hendaknya dengan hati kita ilo doang nih pun pekuman kasih batiku makuraga campak-campak tu ni ulak-dak tu ni wapi tu ni wai demo panamelo puran walia saraga talu pasat demo panamelo mas sempajang maka kelo serahkan idi mani bawa pun melogi seliang melogi tambang idi mani sini no masalah malabing kader anak makotor puran ni ubah bah puang iya mani newa usarahkan lo idi pun bali bola makoto capun di kual lihat coto walang ilipa walang igolah demo pada mas sempajang idi mani maling hidayah pun tapi tahap ketiga piye milo doangnya ada pemilo doang dia nak kata berusaha dia nang kata tak duit anak ta dia nang kata berasa dia nang kata suruh mobi langsung bami milo doang pun ketu kasih anakku idi maling patulung hidayah pun wah dia na cocok ku milo doang bami tadi na berusaha maka di guru ta ya kuang kata tol milo doang mina dia nami berusaha pada sisa kuang kata milo doang milau anak na dia pernah pura mak bene pun alinga anak pekueli ko anak dia puma bene bene ki jolo napa milo doang jadi berusaha ki jolo calo jolo campak-campak jolo urage jolo napa nabilau doang kita serahkan kepada Allah napa tu angkan sabari pun aku kurani berusaha sini no masalah malabing kadari memagimang dari karisau pengalat ye pataru zaman-zaman Nabi ta angka lalu ki kerjasama ya mana ki insyaallah tatungi hidayah turung hidayah dari ku angka mana ki pada risau pada makuraga ki sari komengi aja pejolo nah kama linoy selama angka mupi apa majanci pengalatara selama kode nagagat pawi Allah maka ilulu ni linoy kama ni linoy jadi kau kamu pi mapangaja kamu pi kerjasama untuk mapangaja kamu petapoi Allah insyaallah di topat napa kami lidu pungan taala memagi-magi napa turun pungan taala hidayah ku kampunge asabari napa daan kaki berbondo-bondo na celeng cineng atin na tawe untuk roaki masjid teh untuk roaki berjamaah teh saya kira mikir sampaikan sini na 75 dari pungan taala memagi-magi dari makamalakan subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.